ke pengakuan keren hang ni, bat nganda puli hendak nak mobile bala orang ni, kadai halor jong reservation policy. Bahaga de kan retorik ke bala dep ke sarkar kala khot ye kata ke all party meeting, la khot bang ngi ke BPP ru begini sim pentah kata ke meeting, te hendrai ni la ya kentat. Te kini ki brio ki bakarsan ka parti ki phone yang ki ong ba balai fiale akum tu balai fi khemele se ke meeting bala khot ukon rat ke sarkar banyakaran ni ka ya ka reservation policy haba dai ma PM bala ya pertaban perkala ya ka balai nda khot meeting ber khemele tengah ko ban pensai tang ita kan khanang bang ginu ya smutu bakala pi nga ko ban pensai gum ne ngi kum ko parti suwa bagin sim ya ka to decision ngila e discuss para mangi Tengila kentat ya ketua kejengkot ke sarkar ban next ka all party meeting halor kini ki dal harum. Kapening kong galong gani. Bakato ke reservation policy hadin baladawa mangi ban penkela ya ka katkum ke jengbun beriu, katkum ke population ratio, tega sarkar kala agree. Kala manjur, bada kala manjur kumta ko ongin bu da ka expert committee. Tengiri ong kabiang Bu kata ke expert committee, la thungi kata ke expert committee berkala simpor hadu arsnem. Kala simpor hadu arsnem bahkan pendak ya kata kakam, bad hadir kata kala submit ya ke report ke jongka, bad ndalam submit ya ke report ke jongka, ka simpor ya ke sarkar hadu kumba prabanai. Ban warna haga yeng derbartawanya kata argi warna ada hadin bangila pressure pelat mangi. Te kaneka report ba ai ka expert committee tan matang jupi pimpat yo iya ka nga tengalai ngala apule kadon kumba arpau na lai po volume desar bar kadon hadu 1,000 pix 1,000 tam dan puli tang iwei panyi barit hang ne kana ma pinya sai lang nomor pi yo kopi kan dengan pen puli yang mangahne ma pinya tip tang hendiat endai bejerong dan kamban puli 1,000 pix puli tang lailan da pio ikin de lain pila sutu ke polisi para kawai ya ka report para kawai sengapan puliang ni kani kadon hakapix ka ba 1,000 sispa kan yau sengap kani kadai ka recommendation juga expert committee kani kadai ka ba ka committee ka ong di ban le kom ni ngan pulis sur ka pareng ngan sa translate ka kasi ka ong kom ni recommendation the majority of stakeholders favor retaining the 1972 reservation policy as it stands. As it stands. Ngan kalah hasino ya kata. Kabamut makibabon na kita ki stakeholders kamut ki riushimet bat ki seng ki belawan ya selok na kabentakan ni kakam ki kwa ban pene ya kan ke reservation policy kumbakalong as it stands. Takamut kitu ki HYC, ki KSU, BPP, baru kay ki belalek ban ya selok hantai ya po baga sarkar hantai po convention center, kemur kini baru kay hanaki kwa ban pene ya ka kumbakalong as it stands. Kata ka de sentence ke panengkong. Kabaar. The committee recommends retaining the 1972 reservation policy as it stands. Ka komiti, kamut ka expert committee, ka menjur, lane ka ajingmut, badai ban penne ya kan ka reservation policy kumbakalong. Ka poin ka balay, ka sentence ka balay ngan pulihan ni. A majority of the stakeholders the majority of the stakeholders support this view and any change would be vulnerable to judicial review. Kabamut man kibabon kini kibalawan ya selok kikwa man penne ya ka kumbakalong namar kiting yo kamwan muslia kayeng kasyari dan kayeng bisar. Barka sentence kababu adin jo kata ko ong ba ka expert committee kamsiam kinu kidaw badai ban revise dan ban review ya kani ka policy. Kini kita ki recommendation ki bami na kani ka expert committee. Pimdan kamban pulia 1,000 page. Tang kini gila biang. Kiong hana nimyo ki compelling reasons. Nimyo ki daw balay ban penkelano ya ka. Badara japang penkelaro ngiting. Yo kawan muslia ka judiciary. Tingi hadin pengelai puli kani kum ka parti ngimpriang. Ngimpriang ya kani dalalairu ayam. Ngimpriang ya kani
Banisai, balai penyemlek ke all party meeting. Ke all party meeting kadai tangka kam drama sudah. Laradai baniatai ya ke report jang ke expert committee. Hai ke jaka ke babiang tam. Kadai hagayin dorbar, dengan nai. Kebangi lajir kenang ye kinegi. MLA ke jongi beginiatai, balai pimtre baniatai, balai pikir. Tenrai menta anda lakiar na kayim dorbar le menle thau drama. Khot yang se ke all party meeting tamanya pelut paisa. Ngim don kam. Nama kata kadau ngim tre balai sekatu balatip lupa babaro kini ki parti ki balai sekatu ke meeting ru kila dai lupa Hansen Club di MDA kila don lupa berkata ke sorkar MDA bataga masa yang keren ini warga kongres parti ru kalau ada pediang ya ke recommendation ngitingi kelam pediang na kata kadau bansi oleh drama bagai jai penriu ngim kuah nama kata kadau ko ki parari habang ngim lek seka on party meeting ngidon la ka jong konong rim barka kubur ka basay ka pangistang na narang scan kalong ba lara pikwa ban penkelai ya ka resolution policy dai banabay hangi dai mai abay ka mandi hangi andang ila yo ya ka portion share nyen penkelai ka kumbaga dai ban long kumbala tho eka